Cil. Ya, dia melihat. Hah? Rokok. Assalamualaikum. Budak ngora di dia. Damang jang. Alhamdulillah. Keparangan es mamang ya. Tadi naon gitu, Cil? Mamang ikan rokok aing mang. Rokok naon? Sampun nami ya. Oh, sampurna mil. Ah, Sebungkusnya. Yuk leuwih jeung si Mamang. wah ulah tuh jangan kedengeran. Oh gitu. Mamang ikan we rokok. Siap. Nomor yang loba duit, Cil. Aing ajual kapal. Oh, ingat. Kung aya si mamang dia tanya kita turun ke aing. Si ada belum kita mau rokok. Lagi di ka aing sih, Awas mah. cuman minta rokok na Paling pepeg ya. Kebatang. Lah hubungan ada rese. Ya, Cil. Ah, dah. Kan pulang nak. Atuh Cil ulah dibenta pulang Cil. Atuh hitung-hitung buruhna we ka urang Cil.